Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Njalo ke ngilungiselela ke umhla ka3 njoba ngenza nje ngilungiselela ke umhla ka3 babathandi nabalandeli bakadokotela ngilungiselela ke umhla ka3 ekutheni ngomhla ka3 konke asikutholeni konke asiphumeni nako sikuphethe ngezandla njoba nibona nje kumanzi phansi ekutheni ngomhla ka3 konke sizobe sizokulanda kudokotela sifike phela sekukhona konke phela sizobe sizokulanda sifike nje sekukhona sinako kusebenza futhi ngendlela le udokotela azobe echazile ngendlela udokotela azobe ehlonga khona asikutholeni noma kanjani ngomhla ka3 niphile nje nonke enhlana sezantsi ngiyanithanda ngiyanihlonipha kakhulu niphile nje Ngiye ngathi sibhuka nge1,000 ekutheni mawuthi nje ngomhla ka3 ngizobe ngikhona and sebekhona sebewafakile yes yiko njoba nje ngathi sebewafakile ngikhonela lokho ukuzocollecta information yabo ekutheni ngomhla ka3 bafike ngempela esesengibalindile yes ukhipha u1,000 ngokuthi ufonele le number 8079 079 045 344 6 ekugcineni leyo nombolo le mawushayela leyo nombolo hayi mapholo baphela bhuti inkosi yami abantu abalapha neofisini othi mawushayela balibambe lelo cingo bazenzela bacela ngisho isithombe mawukhuluma nje bavele bayithathele isithombe ekutheni basindlulisele kimi ukuthi senze kube kahle bese ngomhla ka3 uyawuphatha lo 7,000 ngoba sekukonke kubanga 8,000 kodwa lo 7,000 uyawuphatha uma ngabe futhi ungawuphathanga amapholoba noma ungamake sure ukuthi ekhadini lakho ukhona uyasebenza sizokwazi ukuthi siphinde siswabe sibalekela nobungozi ngaphela ubungozi sebuningi nothasi sebebaningi kodwa nje wona ngomhla ngenxa zebalala ngibiza ngamagama ngiyokubesa